Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese mukurikira Yimpamvu TV. Muri uno mwanya rero hari kuvugwa inkuru nziza kuri ba nyiri hoteli Chateau Marara. Ni hoteli iba hariya mu karere ka Karongi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Ubu rero amakuru ari kuvugwa nuko iyi hoteli yongeye gufungurwa, ndetse bikaba bivugwa ko ari ugufungurwa by'agateganyo. Turaje tuhasomere itangazo risohotse muri RDB uko rivuga. Tubibutse ko iyi hoteli yari yafunzwe mu mezi 5 ashize, ubwo urwego rwa RDB rwasohoraga itangazo ku ya 21 Nyakanga 2025. Iri tangazo rikaba ryarasohokaga rivuga ko guhera tariki 22 Nyakanga iyi hoteli ifunzwe, nyuma yuko bari baje ngo gusanga badafite uruhushya rwo gukora. Ibyo bikaba byarabayeho nyuma yuko hari habereyemo ndetse n'ubukwe, abari bahakoreye ubukwe bakaza kugenda binubira serivisi bahawe bavuga ko zitari zinoze, dore ko baburaga umuriro bya hato na hato, ndetse badafite ngo na generator yongera kuba yatanga umuriro igihe umuriro usanzwe ubuze. Bakaza kuvuga ko na serivisi bahawe ngo zitari zinoze mu buryo bwinshi bagiye babivugamo, dore ko byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ubu rero urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ry'u Rwanda RDB rukaba rwashyize hanze itangazo rwemerera iyi hoteli ya Chateau Marara kuba yakongera gukora, ndetse akaba ari ruhushya ahawe rw'agateganyo mu gihe bivuze ko ubwo batarahabwa uruhushya rwa burundu. Reka tuhasomere rero iri tangazo ko rivuga, ubundi tuze dukomeza. Itangazo: uruhushya rw'agateganyo rwo gufungura hoteli Chateau Marara. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ruramenyesha abantu bose ko hoteli Chateau Marara yahawe uruhushya rw'agateganyo rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo, bityo ikaba yemerewe kongera gutanga serivisi zo kwakira abashyitsi. Uru ruhushya rutanzwe nyuma y'isuzuma ryakozwe n'inzego zibishinzwe zemeje ko iyi hoteli yujuje ibisabwa by'ibanze kugira ngo yongere gukora mu buryo bwemewe n'amategeko agenga urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Bikorewe i Kigali ku ya 26 Ukuboza 2025. Byumvikane ko rero guhera ubu ngubu iyi hoteli igiye guhita yongera gutangira gukora ibikorwa byayo, dore ko ni hoteli abantu bari batangiye bari gukunda cyane bitewe n'ahantu iherereye n'uburyo imeze, ndetse abantu benshi bakaba bari batangiye kujya bayigana cyane bitewe n'uko iri ahantu ku mazi, kandi abantu bajya nyine bakishima, ndetse hari n'abajyaga kuyisura atari no kuvuga gusa ngo ni ugusohokerayo, bakajya kuhasura ukabona ko ari ahantu hari habaye nkaho ari aho ubukerarugendo cyane kuruta uko abantu bajya kuraramo cyangwa kuhafatira ibyo kurya no kunywa no kuhakorera ubukwe n'ibindi bitandukanye bishobora gukorerwa hariya muri iriya hoteli. Ubu rero nta kindi kiri kuvugwa nuko ubu ngubu isubiyeho, abantu bose babishaka n'ababyifuza mutangire mugigane. Ubu ya hoteli yongeye gusubizwa mu bikorwa byayo, ubu ngubu irimo irakora 100% nyuma y'uko iri tangazo risohotse irahita itangira gukora ako kanya. Ngayo nguko mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere.